baik tu Dendi mereka tahu, रेडियो फीजी बहुत रेडियो फीजी रोज सुनता हूँ. रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन. Nisambulu vinaka. Sei koe ongo na Vakaleleka ni nonda i tukutu koe na mbungi ndi indai. Ditu na mata ni tue na nonda tu rai, waya ni veli utaki vinaka na kauta kiliu na University ni Dheba ni Pasifika. Ena nona vosti koe palimendi, kai na Prime Minister vorenge mani marama, ni ngandrebi me bangangai na vei kai atati koe na University ni Dheba ni Pasifika. Kai ni kena inaki, me rawa nirna vukeiki na nangoni vuli, sandingi taka na vuli toradake ena korni vuli ongo. Tukuno mani marama, ni mbauta ni ngandrebi, me na kadhibi mai na faikek, me mai ngaraba na bibangangai, maleta na sianga ni rawa, ni na tomani, ni na takataka mutumuto, e kila kasa mitaki, ni adotiko ena Loma ni University. Sambasi kataka mai na kawai me baletir na nonda era tiku me Papua New Guinea, ena buni kena sa tumbu na kisi ni COVID-19, ena mata ni tuongori. Kaina buni bola tu ndeni ena tamban nimbula, Dr. James Fong, ni sa tegi wurai na tamban nimbula, e sone tubutuba, merna kaule suma ikiviti na nonda era tiku mai PNG. Ni mateni wanga buka, e nama ki menongole, e ne kadhiwa ni singa ni bula mayongo. Sianga ni tiku endo na lailai ni wani mate, e na benga rabi ni tambana nimbula. Bone tukutuku mai buana minista nimbula, buni wai frame onge nembete. Salamuria na nona kauta take mai e na mbose lawa na ililu ni National Federation Party Professor Biman Prasad ka kai ni sona wani mate e ngandre Vakalelevu e sa sianga ni tiko. Kai ni ongo e wilikina endo na wani mate ni suka ia mai sangata na bei tukutuku ongori na minista katukuna ni sianga ni dina. Kinang gito, sembula pinakatiko na sasanga ni ipate mo Rabobo e na nona vielewena na timi ni nonda panua kina Olympics. Rabobo e pake tavitiko mai e na Barbarian se na buku ni sotsota ni Fiji beat Murray Sevens. E laureni paka sakit se artiko na nona mata ni gito e na sotsota. Kau Rabobo ni marauta ni lewena mai na timi ni ndo na timi ngone katukuni ni wambauta ni bebe sau ni lawa ni rugby e ndo na mbole levu talenga kiwa. Na sot ni Murray Sevens e na tomani na singi ni mataka e na rara na ANZ Stadium e suba. May dhabikir na Vakaleleka ni noanda itukutuku na kena ikuri e rano na semana stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM. Ni Vakaling Vinaka. Bola, ang gono ilutoka butalita ka ng Bola FM berarti nambang 2 en seri. Bola FM nambang 2 en seri.